Inengarutin rugyan papagayam nga basa tilagip tinapalabas ni bagayam te nga Esther itiya lawag sili. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nagsaem alagipen tinapalamas nuna sa tipaset na Manong Nemi. Naragsakmet nga lagipen tinapalabas kadagiti naragsak na paset na. Kas kadadi nga aldaw Manong Nemi amok amalagip ko nga iti kabigatan na kadisunton ti maikanem apulo a panagkasangay ti kagurgurak nga ama. Kagurgurak ko na taday tatak peso. Ag senior citizen to ni Suna. 16 years old to gaya may nila kay Sidro. Kano kong taek Manong Nemi adan sa nga pulugit lima nga tawen sipud nakalibasak itimbilang kong impyerno. 18 ko idi taglibasak ket manot tawen ko itan. Imbaglagi din Manong Nemi ta nagbaliga kidi nga naglibas tano saan. Jack Lamon. Awan ko maitri kastoy nga biyag ko. Ti biyag mi kini Dani. Kani duwang anak mi. Ada Junior, walong titawen na, ken girly nga limamot ten titawen na. Ada gidi aga ama ket manarimaan ti panagrubwat da nga mapan kano umatendar. Iti panagkasangay nila kay Sidro ijay Isabela. Nakarubwate ni Dani nga asawak idi umasideg kanya. Kung naman karubwat kan hani. Agrubwat kan tayo tayon. Kamakaman tayo alas 2 a biyahe. Intex di Junior. Nakamakaman tayo. Tiya pangrabi ijay. Hani, nagsaritaan dan ti amin. Idirabi. Ang gadi. Saan na ka makaumay? Tagaskas na ka di nga, nagbali ng nga bato, ti pusong para kiti amam? Ana, pakiulit. Tagaskas di ka di nga nagbalinan nga bato, ta pusong para iti amam kunak. Saan nga nga si katisyak, Dani? Angem, amo nga baso di ti Diyos, ti di mo amo. Amo nga baso di Diyos, ti di na amo, ti mapakawan. Saan ka di? Amo? Yung aso yun ako matpakawanek. Nitatang mo. Pakawanek? Pakawanek ka di tao nga di namat amo tagpakawan kanya? Dahil kasano ko ba nga makapagpakawan kahit saan ka mat nga mapantiyan na? Hindi ka matpay pulos si marungkar kayong kuhana. Itatakasangay namanin. Api nga di mo manin kaya't ti umay. Amo na matayan ko, Dani. Nabayagan nga amo na nga dak dito'y lawag. No kumuta amo na tagpakawan, hindi kumapay lang imay. Kad nagpakawan. Pakawan ka din, tidakas nga lakay nga di naman amo tagpakawan. Ha? Pakawan ka di? Tidakas nga lakay nga di naman among pakawan. Nagsardeng kami nga nagsinong bat iti asawak idi umasideg amakibiyang dagiti duwang anak mi Manong Nemi. Inanawan ta kami ng sinsinungbat kat dinamag da numaping amin na saan na kamakarubwat. Nabigyan siya nga nakarubwat namin, Mami. Madman iti bagik kanak ko. Kan maditi bagik ang biyahe iti medyo adayo. Idanon yung tulayangan ti kablaw ko kinilulong yo iti pa nagkasangay na. Kan ti pa kumustak karig iti duwa nga angkelyo sa jay. Di madayong matlayang Manong Nemi di kiti duwang anak mi ngayam kaskas di nga dinaksar di nga ti asawa. Nukasta, saan ka ngomay? Saan? Kasano laing ayat ti kadagsin ti nagbasulan kayang kanitatang mo takas talaing ti guram kayang kuha na ibagag idin kayang kati amin Dani awan ti surok awan kurang na ngayam nabayagan nga napasamak na di kan nabayag matang na may sakbet nga ama. Kadyak kayat nga adan tumat anak ko nga manggurgura kanya. Nuwagbaling ka nga na siyat nga ma. Awan ti pagdaragan. Tagbalin tubat nga na siyat kang kadagitan lang ta. Honey,
Ada ka dinaskan ka kadanag mo. Ulitag dani. Nuagbaling ka nga nasyat nga ama awan ti pagdanagam tagbalin tumet nga nasyat kang kadagitan nakta. Laglagi penday ta. Saan nga simugbat pa iti asawak manong nemi iti dayta nga panungulit kong imbaga ken kuana. Ano agbaling nga nasyat nga ama saan tumet nga tagura dikiti anak na. Kani sudalatan nga talo nga gaama tinapani matendar iti kasangay nila kay Sidro. Kani nabati kami dito balay kani mama. Ti katugangak nga babae manong nemi. Jak kayat nagmaymaysa nga awan ti kasarsaritak tapno jak malakip ti napalabas. Kunak manong nemi iso nga napanak iti ayan ni mama. Senior citizen na meten ta nagretiron iti trabaho. Nagretiron iti trabaho. Nabayag magbasitan nga pimusay iti atake ti puso ti katuganga nga lalaki. Burodek ni Dani iti talumet nga kakabsat kadda kami ita ti kadandan na ni mama. Jak kayat nga malagip ti napalabas kunak. Nga misumit ti kayat ti katuganga nga pagsalitaan. Ay, nga minayat ti inaramid kang kaidi. Di tatang mo, di abalayan. Iha. Sobra ka di ti kinakaraho na. Karaho. Mama, sakbay nga song batak ti saludsod yo. Di lang mabaling nga maamak noon niya ti kahit asawan ti expression nyo ang karaho. Ang ti kahit asawan ti karaho. Jak man amuta manipod idi kat karaho din nagbalidan ng expression ko. No adda jak kayat idi nga mangeg ken makita. Deta karaho adagos ti bagat. Meaning ati kahit asawan ti karaho kat madi uno dakes. Siguro. Karaho. Iso nga dinamag ko ken kano sobra ti kinakaraho ni tatang mo. Iso nga kastalauna yung tiguram ken kuana. Karaho. Naimuli ti panunod ko. Dagiti apasamak mama. Ket numalagip ko. Tumanem dagiti luwak. Agsangit ak. Nga mabalil na ko ma. Ket saan ko na kayat pa nga nakiben tinapalabas. Nga magabuta sa lutsudin nyo. Ibagak. Lalo kami nga kakabsat. Ket siyak tinauna. Lalaki di kita check. Ket nauli la kami iti ina iti apaggraduar ko ti elementarya. Nagrigat ti masapang nga mauli la ti ina mama. Talaga karaho. Ubing kay pala nga rod iti dagita nga tawen ket iso ti panagkasapulan nyo iti panarabay nga husto ti maysa nga ina. Ti silaw ti pagtainga na kunada karaho. Ket siyak tinagbalidan nga ina para kadagiti kakabsat ko, mama. Ano anya idi digit trabaho dahil nanang ko kat isot nagbalik nga trabaho. Trabaho ka amin, tilikudan nga ubing at may. Kapilitan na nagasta karaho. Saan gani nga nanganin ni tatang mo, teksyuman kumaka na kayo. Maguri ka. Karaho, baka narigrigat kumati ka sa saan nyo idi. No adagsyuman ka na kayo. Ay karaho. Iti panunot ko manong nemi. Iti daytang imbagat katugangak at baka nasaysayat ko ma. No adda idi agsyuman ka na kami. Nagasabo metla idi ni lakay Sidro. Adayo ko mga nagpanggipan lang kiti dakes. Nga dayta nga paset tinapalabas ti jak pulos malipatan. Nga iso ita ti adada nga pagburkan ti darak no malagip ko. Imbaga kini mama manon nemi nga inanong ko ti aming nga trabaho ti unag ti balay. Akakaasi aka manghirapin ti panagbasa kiti high school. Okay kumamit laeng nga obra ti amin nga obra ngem ti makadakas. Ket sang kabasit la idi nga kamalik. Sang kabasit la idi bidot ko.
No andala maliwayak, sobra ti kinarangkas da dyan nga kay Isidro. Araho, kaya mo sa Esther. Nagbaling nga narangkas ti amam. Ado iti ti piglat ti rupak mama. Imbag ta naatur kumatlahin. Dano saan? Awang kumatikas ito yung napsat ko ita. Lapay nga nagpigla-pigla ti rupa midi. Karaho. Hindi mo kunain. Nga sinuyatan na ka ni tatang mo ti asido. Basta da iti pagbindutak. Naginibuok ko ti mo na nga gamatan na. Pungut-pungutan na. Sanak to idum-dumudum. Mama, ay Jesus ka ra. Hanggang nagsangit akas na. Sobra tinararamid na kaniya. Oray no sa dinutayan ko, edi adaak man iti sementado, mundo kabatuan, iso ti pangidumuduman na kanya. Kanya! Ay karaho. Sobra nga peso ti kinakaraho ti amam. Tawang ka din ko ha, ti mga nawag kang kuha na, ti mga isalakan kang ka. Awan mama, awan. Takabutang damit ni tatang ko. Ay karaho. Kasla din nakpudno nga putot de dyan nga lakay. At dapi kong dawa idi nga intapwak na ititawa niya. Karaho, intapwak na ka ni tatang mo ititawa. Yan ano napasamak. Imbaglaki din. Tabasit ti balay mi. Kanda ka tinagdisuhak. Ken saan nga nagdisuti mo na. Saan nga nagdiso nga imuna ti ulok. Ti makadakas mama. Di naitapwak na kon. Diyak ba nakabangon iti tinapwakan na iti tugaw. O niya! Ay karaho! Kakamakam nga karaho. Po, idnapwak na kalangarodan iti tawa. Kalpasan na? Tinapwakan na ka pa iti tugaw. Ay gasla sana ka mamati. Ibisto tipod no mama. Ilana na tugaw. Sana intapwak nga tinupakanak nga nakaida iti batog titawa. Iso nga nagkaro idi ti kinaranggas na dyan nga lakay Isidro. Uwain manong nemi inyustoryak iti katugangak ang babae no kasano ti kinaranggas nila kay Isidro. Idi ubing kami pailain. At inauding yung baga kadin tapwak nak iti tawa sa nakpailaton tinupakan iti tugaw. Karaho nga talaga. Abi nga di ka nag-report iti kapitan iti baranggayo. Tain report siya kuma ni tatang mo iti DSWD. Kuma mama. Ngam Jack na panunod ti amin. Kan mabuting akmat. Mabuting damit ka mga sakit mo namang tulong kumakain. Ay, po, karaho ka talaga. Nakarumod na diyang amam. Ay, susapo. Manong nemi Jack kuman kayat nga ituloy ng istoryain ka ni mama ti amin-amin tajaklat ta magawidan ti panagsangit ko. Tano malagip ko dagiti adu nga rigat ko iti sidong tinangirurumen kanyak nga ama. Kat talaga nga magutigot dagiti saem iti kaunkat. Nga iso ti mangiduron ka dagiti agarubos nga luluwa. Jack mapulos masarkadan manong nemi ti reknak. Agluhak lang agluha manong nemi. Dalpaskon nga indrugi ket ni mama kahit namit nga tuntunin nuan niya talaga dagiti napasama. Kanagan anos ko kumalata iti sidong ti ama ken dagiti kakabsat mo iha. Karaho. Tas agnatamad nga agnanayo na kasta tiranggas ti amam. Ta dumakil kamet, agbalasang kamet. Kahit mong sawen, inibalasang kan, idumdumudum na kapailayang na diyang abalayan. Saanan mama? O, makita? Karaho. Bakit di ubing kapailayang idumdumudum na ka? Ngayon di balasang kan, saanan? At naalas, una yan no kastapel lang ramidan ti amam ket balasang kan karaho. Jaki din makaraman iti pungot ken dumudum. Idi agbalasang akon mama.
Ngem, ti maysa nga nagsakitan unay tinakam ko. Kaya di graduara ko ni di high school. Di na akong kayat pa nga magbasahin ti kolehiyo. Itiyan niya nga rason. Gamuta di nakabailan. Timang paadal kayong kakasta. Karaho. Gabailan na. No ikalikagom na kuma. Tapag grabengan dayta. Ti maysa nga amas ang gani. Ngam ko na. Ngawang ka no ti sir-servina. Oray makapaggraduarak ti kolehiyo. Tanaw gasawak matlaing. Kadagtong palak tumatlang ti unag ti balay. Yakto ka numat maitrabaho ti turpos ko. Ay kadadaman ka di rason ni tatang mo. Ay karaho. Ngamadamat arapahap ko mama. Kahit ko ti makalungaw itirigat. Kahit ko ti makapagturpos nga madaan tinapintas ka trabaho. Ay kanagananos ka kumalata iha. Ta barbaring no. Malukoy mo metlaing tinik na ni tatang mo. Tapno makapagbasa ka ti kolehiyo. Uwain manong naimi naganano sa kumanata ngam nagtalinaed. Ngam no agtalinaed ak itiday dyan nga impyerno nga balay. Nagbalinak ko mga biktima iti demonyo nga ama. Adaytan ti kasasikitan. Adaytan ti kasasakitan nga inaramid day dyan nga lakay sidro. Imbag ta nakalibasak manong naimi. Tano saan jaklamon no anya kuma tinagtungpalan ti biyag ko. Laging ka nagtimik man ni mamakit ko na. No amiris ang iha. Kadkasla na nag-anlaing ti amin. Ay karaho. Kasangay ni tatang mo yung tumbigan. Kaya di ka mala simurot ka na kiti agama. Nga laban sa Jezebela. Nalag-anlaing ko na yung mama. Amuyo ka din. Amuyo ka din no apay nga nakalibas. Naglibas suwan no pimanaw laing. Karaho. Pimanaw ka tap nung makaumay ka dito nga makigasang-gasad dito siya tilawag. Nagmeso. Nga dinak idin idumdumudum. Tidakas ng abak. Idagbalasang akon mama. Ngam no kasta nga mabartek o may nagsarkin iti silad ko kan paggapnak na ramisen. Anya! Ay karaho! Ay, dati talaga karaho! Ay susapo! Mama, basta madanunan idin tirabi. Ano mabartek ni tatang agbubutay nga kon. Diyak kayat ti maturog, tanong maturog at. Diyak mapuutan nga umay nakarakarawain. Ay sus talaga nga karaho! Kakaasyak lamang bungbungon ti bagik. Tadyak kayat nga da makakita. Tadyak kayat nga da makita na idya nga demonyo nga lakay nga pakasulisugan. Pakasulisugan na. Lakas nga talaga nga amano kasta. Ay sus, sobra ti kinakaraho na. Kakaiso na nga makaturo nga. Nga makariing akton nga damang karkaraw akan nga. Mga ayam kadagiti aday ti barokong ko. Timang sagid-sagid kadagiti masela na paset ti bagi. Oh, karaho. Kagsang sakit agtong agpagpakaasikan ko hala. Nga saan na ko mga ramidan kanyak tikas jay. Ngam talaga nga awan na siya at. Awan tinasyaat nga panunot na no sarkan ti demonyo ti uteg na. Pinabi nga saan ka nag-report? Awan ti amo kapag reportan. Mabuti nga. Tabot-bot nga nakmet. Bot-bot nga na. Tanong reportak ka no. Papatayin nak. Sino ko mama? Titi maputeng nga report. Iti kasta apang ta. Dahil dyan nga demonyo nga lakay. Masalutsud ko man. Esther, mama, nagbalaki ka di? Namin ano? Eh, kaimbag man tasan na ka ng sikugan ti bugod mo.
nga ama, kay karaho. Ado ti kasta nga may padpadamag ka. Nga, adama mo ka kasta. Ay, gabuta awan di asawa. Awan di ina. Eta napan siguro mat imadayo ang napan nagtrabaho. Kadya mat ama. Mailiw nga tabit agad ta. Makita naman nga nalapsat na kita anak na. Ay, adot kasta. Ano? Ado mama. Nga di ama kat pututan na tibugod ng anak. Putot na di apo ko na. Ay, susapoy. Ngayon, saan nga nagbaligi o nagbaligi ti amam? Saan nga nagbaligi, mama? Iti namin ado nga nagpanggapan na nga bulis tiyain. Ta makariingak mo't nukwa. Kan makariing mo't nukwa da kiti kakabsat ko. Di na mo't nukan maituloy. Imbag man, karaho. Ngayon ka di rabi nga panaglibas ko, mama. Awan ti kadwami. Awan iti ti kadwami. Impamuspusan na pinapanaw di dito kakabsat ko. Ay na. Talagang inaramid na ti amin na pamuspusan, mama. Tabnulay nga awan ti makadisturbo ka na kayo, basta. Pinapanaw na di dito ang andim. Napan na yung baon nida. Nga napan imiyan ti sa baling balay. Ay, susapoy. Taore nga kikis ka. Nakikisak. Adamat kutsilyo na. Ay, susapo Diyos ko. Karaho. Mamano sa anak ko mga limaban. Jack Lamon. Isong demonyo na dyan nalakay. Demonyo? Ay. Kasta gaya mi ha. Ala, saan sarating mo ordin dagsangit? Saan ka nagsangit pa? Kasta. Gusto na. Ibag lagi din, mama. Kahit salakan nak ni Apo Diyos. Well, yung karigatak ini tilimaban no pa'y napigsay suna. Di tao nga demonyo kat talaga nga naisangsa ngayon tipigsana takaduwa ng arti demonyo. Yung baglaki din ta saan na kami naibayan ni Apo Diyos. Kinanduak mat ni Apo Diyos. Yung karigatak tilimaban inusar ko ti amin na pigsak tap no makarukatak. Ngay di makarukatak ko naglibas akon. Ngawa na pulos ti naipanaw ko no saan lang nga ti kimpet kanyak na ruwate. Naglibasak. Jak pulos ti malalyaw. Jak pulos ti nalyawan ti balay ngayon bilang ko impyerno. Basta tarayak lang at taray. Kat manipod mo't idin. Imula kon iti kaungak iti nalaos unang nga gurak iti lakay nga demonyo. Tumuknot sa dilangit ti gurak kang kuha na mama. Kang gurgurak na dyan nga lakay sindrom. Kang gurgurak unay. Uwain manong nemi dayta di si bubukela na masamak sakbay nga naglipasak iti impyerno. Naibadbadak iti ito nga lugar dito siyudad Tilawag nga isumit ayan dadani. Kad na siya at unay manong nemi na Apo Diyos ta pinatgan na tikang kanayon ko akit kidawan kang kuana. Nga da kumano siya at tiba nagpuspuso na amang pasangbay kaniya. Kat napasamak manong. Inaladak da Mr. and Mrs. Jerry Hidalgo nagpadpadang empleyado iti gobyerno. Akas katulong da. Wen, simre kak idi nga kas katulong manong. Duwan da kita anak da manong nemi kat sa anak anarigatan. Iti pa nagtrabaho ta naruwamak na rot itirigat. Awam mo tinlimod ko kadakwada. Da Mr. and Mrs. Jerry imbaga kadakwada. Managlibasak lang di walay mi, di lugar mi. Tapno malibasak lang di impyerno. Ken kinadakas ti demonyo ama.
Kaya naramid ko mati aming nga siya at kan napudno nga panagserbi katakwada manon na imi. Awan ni din ti damag ko itidakas nga amak kan kastamat ten manong dagiti duwa kapsat ko. Nubay damat ko mapanggip ko idi nga agsurat kat kumusta at kumanagiti kakapsat ko. Kaya di mamunda manon na imi dagiti pagpapaayak nga interesado ak nga makapagturpus. Pinagadaldak. Inaraping ko tinagbasa iti kursok nga accountancy. Kat bayat ti panagbasa. Dito'y kami nga nagamamukin ni Danny. Inaram nak. Kat kabuta mamatiak nibat pateg ko kanibat pategnak iti napudno. Kat marignak ka talaga nibat pateg ko matisuna. Inaklon ko ti panagayat na. At least manong nemi idaadan relasyon mi kini Danny nakarik na itiragsak. Kasla mag-agasan idin dagiti sugat nga impalay kanyak ti demonyo amak ken di pa nagsagabak iti kaawan idin dedinanan. Ken di pa nakaulilak kadagiti kakabsat ko manong nemi. Ado idi dagiti gundaway nga kayat ni Danny nga dan mapasamak kada kami ngem ing karikatak manong nemi nga sa nirakniban kan sinalamat-matan ti dayaw ko. Taado idi manong nemi ti mandamdamag ko. Ngagbasa ngam sanda nga may tuloy ti panagbasa da. Gabutag sikog da. Agasawa da nga di na oras. Kadada ti gapuna no abay manong nemi nga saan ko pulos ngayon palubos ang nakalipat kami kinindani. Nga sa ako lainted ti amin-amin kon. Idi ta makapagturpos kan madan kami ngagpadpada ti trabaho. Idi tamalpasen ti kalaysan. Uwan manong nemi sa kulay paay ti amin-amin ko. Ti amin-amin ko sinaliknibak agamen ko kontra ti demonyo amak. Idi mga pagkasar kami kanidani. Kalbasa nga nakapagridwar kami kadagpadpadan nga dan trabaho mi. Kad nadaan kami ti duwa nga anak. Kadidi taamon dagiti anak ko at tuntunin na sino ti kabagyanda iti mother's side. Yung baga kadakwada no sa dino ti ayan ti amak ken duwa nga kakapsat ko sa Jezebel. Kad mapapandamot ni Jai no kasta nga ado okasyon. Kas idadating di makain na mapulo nga panagkasangay nila kay Sidro na panmanendig iti agama. Ay, karaho. Mama, Esther, rumbang laeng nga pakawanay mo ti amam. Mga naladaw ton ti amin. Sugbatak kumati katugangak manunaming ang jack na ituloy tanagring di cellphone ko. Ni Danny tawag manong. Di mi napupuutan ti panaglabas ti oras bayat iti panaglaglag mi ti napalabas ken ni mama katugangan. Adalagi ditan dagiti aggama i Jezebel. Itayan datatang kanito kapsat ko. Sinong batak nga rod banong name data nga tawag na hello honey. Hello Danny. Hello Esther. Yan ko lang ipakamukan ka. Ngagbugbugsutin ni tatang mo. Halya? Ano ito ko namdani? Agbugbugsutin ni tatang? Matmatahin. Ay, Esther, mama. Asino? Ni Danny, mama, impaka muna. Agbugbugsutin ka nun ni tatang ko. Halya, karaho. Saan na buno na ita? Nag-aangaw ka lang, Danny. Nagkakangaw. Saan nga mamalin nga matay ni tatang? Apay kami nga dito impaka mo. Masakit gaya ba ni Suna? Amo naman to sa dito ako. Amo naman katang si Tilawag. Apay nga tinak pinakpakamuan. Kumaikan. Barbarang makamakakamupay lang. Nga si Bibiyag Suna. Apay kami nga tinak pinakamuan. Apay.
Manong nemi kasla nagbaliw ti panagwaret ti darikmat iti daytagon daway. Kasla na pukaw namin pinsan ti gurak iti matmatahin nga amak. Kasla agbabawi akon manong nemi. No apay nga jak pulos sinasarong karanida. Talaga na nga ro taramirin ta nagrubot ka na ta dagayan ka. Mapantan sa jay. Natan ko. Urayan na. Urayan na tang. Urayan na. Kumayak tang. Magsubli ako. Hindi pa pinanawag ng lugar. Saan ka pa yamat matay? And saan ka nga matay? Urayan nagtatag ko. Umayak ko. Urayan nak. Yan ba kawalan ako matatag? Sakitan dito dawat di ba makawan mo? Pakawalan na. Kasla pagbitla ang anakadanon kami ngagkatugangan iti pinanawak a lugar. Sa nga 15 itan at awen tinapalabas. Ingkarik idi manong nemi nga jakto nagsublipay iti balay ng bilang kong impyerno nga pag naidan ti demonyo nga ama. Ibadakon sinabat ti asawak. Honey, patib karam kumati pakinakim mo. Kired ang mga nugot ti kinapudno ti kasapulan ti kastoy akong daway. Di mapay. Apay daddy. Apay nga ito ti tao dito balay. Hindi mo kunaan nga natay ni tatang ko. Isa nga mamalinda na saan. Umang angis pa'y lain. Ngayon si katawagan na. Apay ngayon nga sandang ipakamo kanya. Ano yung pakamuta ko mga dagos at damat kwartata nga ramadan ta pang paagas kumakin ni tatang agani. Honey, di naman kumatita karigit nakakapsat mo. Ngam sandang inaramid tati amuda ket di mo pulos amo at aliyawin ti amam. Tati pamati dagat kastat kadakkel ti gurak kang kuwana. Umaykan, sumrik ka ni tunay. Si kalaingin ti urayin ni tatang mo. Kanuan niyaman ti mapasama kani. Awatan tayo ti kinapudno. Awatan tayo ti kinapudno. Manong nemi kasladyak mayadang dagiti sakak nga sumrek. Iti di pa'y nagbalbaliw nga lang nga ti balay. Nga nagnaidak iti manong atawen sakbay nga naglibasak. Ilibasak idi ti daka sa panggap kanyak ti ama. Karita, tagsubliak. Agbugbugsutin day tangay bilang ko nga demonyo alinibasak. Asyak lakanon ti awawagan. Kasi lagkupit ti barukong ko, di may matangak ti lima, wano lang nga ni tatang. Kasla sanak ka mamati. Naisudaytan ti amak. Isuka din na ito. Dedilakay. Ngagpanggap amang mulisyakan nga. Inkaslag kupit ti barokong ko yung matahang tilangan ni tatang nakainday ti katre ti salas ako namlano. Nakamansayagan. Honey, please, agbaling ka kumahan at care. Di mo itulok nga paatiw ti riknam. Patib ka rin ti makinakan mo. Esther, saan ka gusto ya kasta, Esther? Kasanitam ti amam, para ti mo di agundaway. Saan nga sikat ti arayatin mi? Esther! Esther! Oen manong nemi ti asawak ti madandanagan. Tamangan no siyak iti pakaringkuran da nga rayatin ta talagang kaslasaan ko kabaylan. Abay kastoy nga paset dali. Itatabat batayan ni tatang ko, itanadandalin. Diyak malasin. Gaputi kinakutunglan. Sa mga palulutan tinapalabas.
ti agdam at tinapatag itakan ti masagbayan hani. Iri makasadeg akon kanitatang manunemi minatmatak nakamulwagat. Kani di mabigbignak adaragsak kadag ni matana nakakita kaniyak. Nagtugawa kiti iking ti katre kit inalak ti maysa nga ima na adwa nga imak tinang patpat iti dakulap na. Agasla nalami isen ti dakulap na manunemi. Agan arubos dagiti luwag. Kajak pulos matered nga agarubos dagita nga luwa manunemi. Wen agur arubos. Uwan mga nung nemi, gasla nakula apan hindi kiti mata, ngam nalawag nga makita ti agungap-ungap abibig ni tatang, agasla maawatak ti bagbagana. Agyaman tadakon, kanaragsakin nga matay. Yan yung sadag ko ti lapahayag ko karag inibibig na manon nemi kat nangig kon ti arsasan. Anak, yaman na, limtang kan tatang ko nanay laragsak ako namatay. Saan kayo pa'y nga matay tatang? Kami hindi yung pakpakamukan niya ka nagayam sa kityo. Luuma na sa sapa nga naamuan mi nga gasawa na kami kumana ng gastos di ba panakaagas yo. Nabigsakay ko mapalaita apay ngamin nga italay. Apay nga italay nga naamuan mi apay. Pagkawanin na kuma. Wentang, di ba makawanan ka na kayo? Edura siya, makawanin na kumamantatang. Sang gumarumbay ngay mulak ni ano nga manawan tigurang ka na kayo. Tada kayo. Abay kami nga di kay may. Tapos nakapagkikinawanan tayo kumamit na samsama. Nakapagpipinakawan tayo ka na samsama. Abay kami tang. Apay kami. Awanan ti mangig kong arasahas ni tatang manong nemi. Hindi kita haik nagkideman. Tatang ko. Ano ni tatang manong nemi na tayo. Saan ko mag-agis? Ulitek si papakawalak ka na kayo. Nagyaman akmat, hindi parang pakawan nyo kanyang. Iba't patag ka tatang ko. Iba't patag ka unay-unay. Iba't patag ka unay-unay. Tilukudan di amin tatang. Uwan na tayan ni tatang. Nagbabawi akon, iti pa nang gurgurak kan kuha na itinapaot ng daladawan ti amin. Jajak manla mo, tinakapag-jajak manla, jak malala kapag supapak kan kuha na bilang anak na. Nga oray manla, nagbalin idi, nga oray no nagbalin idi nga danggas kan dakas kanyak, ng utang ko lat tatibiyag ko kan kuha na manong. Imbang lakit din tadapay at dapala angis na idagpakawan kan pinakawan kumet. Kan nakapagpinakawan kami manong nemi. Kan nakapagpakawanak met kan kuwan. Nung nasapsapal ako mga nabawakti amin, nasapsapal ako mabalin nga kadag ito'y kadantapay lang ang bihag ni tatang ko. Nga kami nga gasawa manong nemi, tinanging gastos ti amin bayat nga nakamansayag aging gana itulin ti bangkay ni tatang. Kaya nagsubli kami manen, ijay, idi madanunan, ti makabulan na. Kaya di ta tumawen, at tunggal lagit mamiti papatay na ken kasagay na. Naira na ti kaaldawan, dagiti amma, Father's Day manon nemi. Ti may katlo nga bulan ti Hunyo. Wan, idi birthday na, may rantra na manon nemi nga third Sunday.
Father's Day, kanisupay ti death anniversary. Triple celebration, Father's Day, birthday, ket death anniversary. Iriagdama manong nemi, gidi ito nga lawas. Adda kami, dito'y Isabela, tapno, makalawas ng bakasyon kami. Tapno, ulit-ulitin mi manong nemi sa rungkaran ti tanem deditatang. Katapno kasta, karigkam to celebraran manong nemi itundumteng netang aldaw. Nakasangay na, Father's Day, ken kastamaten itiya ipupusay na. Manong natawan tinapalabas manong nemi. Imbaglagi din ito'y nga gundaway ket nalukayon na kiti borders. Ket manipot iti syudad Tilawag nawaya ka mapapansadyay umay dito Isabela tapno ni kastagat sumarungkar. Kaya nagsubli numatlag dita lawag. Pumakadak na rudan manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mong nangibasa. At sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagitipada kanimngeg kanagbuya. More power to your program and God bless. Tuhoy nordagyaman nga pag-ayam mo Esther Itilawag City. Thank you mat kang Esther. Thank you kang Esther. Iting kamat panangi kamakama, panangi surat, wano panangi patulod. Dito yung pakasalitaan nyo seknan ti may sangama. Naranggas mano saan, ama kita man tulad ta. Pumakata kam nga rin mabagayam nito nabigat, laglagi pa nyo at sabalin tuman na parang ti programa tayo. Nasabalin tuman nga makasalitaan tintay ibasa. Ito yung tipagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Mangibadbadin tinibag na oras kada kay amin nga sangapada.